Ni igitondo kidasanzwe, ni igitondo cy'umuriro muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru arimo aragaragaza neza yuko habyukiye imirwano ikomeye, ahari kumvikana umuriro mu bice bya Kigogo ndetse na Katongo no mu bice bya Uvira. Iby'iyi nkuru ndaje tubive imuzi n'imuzingo. Ni imirwano yatangiye mu masaha y'isa 11, urabona ko haracyari mu gitondo cya kare, ibintu ntabwo byoroshye. Ndagaruka ku bakomando kabuhariwe bamaze gusoza imyitozo i Washington nk'uko byamaze gutangazwa na Pentagon. Abo bakomando nta bandi ni abakomando ba FARDC. Ndakubwira kandi bya USA, amakuru avuga yuko ahazwe nka Amigora Pentagon yamaze kubihashyira ubwirinzi ngo bukontorora kandi buzengurutse Kinshasa mu buryo bwuzuye. Amigora turaza kurebera hamwe ibyayo. Ndagaruka kandi ku kindi kintu gikomeye, ya ndege ejo yapironnye mu bice bya Rucuru, abasirikare 200 n'imisago bizinyeshyamba nibo bamaze kumenyekana, aho zimwe mu nkomere zabo zagaragaye zambukanwa Bunagana zerekezwa mu gihugu cya Uganda kujya kuvurizwayo. Iyi ni inkuru mediative uteze amatwi, ngo haye ikaze cyane ugiye kubana natwe muri iki gitondo. Ariko mbere ya byose reka mbanze mbifurize kugubwa neza no kugira weekend nziza. Iyi ni weekend ya mbere twinjemo muri uyu mwaka wa 2026. Nizera yuko abadiveniste bagifite aho guteranira, bari bugira amateraniro meza. Abinsengero zafunzwe, namwe ubwo no gusengera mu mitima yanyu. Abandi mwese namwe mbabwira nti mukomeze kubwubwa neza no kugira intangiriro z'umwaka nziza muri rusange. Ntatindiganyije, reka mpere kuri iyi nkuru. Ni inkuru yagiye hanze mu masaha y'isa 5:40 za nijoro, nk'uko nabirebaga kuri X ya Pentagon. Ni amakuru yashyizwe hanze yuko USA ngo ahitwa nka Amigora, ntabwo abantu mubizi neza cyane, muze kumfasha munyuze muri commentaire mumbwire Amigora ahariho. Ahavugwa neza yuko Pentagon yamaze kubihashyira ubwirinzi buzengurutse Kinshasa, kuryo Kinshasa uyu munsi wa none ngo irarinzwe. Ubwo ntabwo nzi niba ari bino bitero byo mu kirere, ariko hari ubwirinzi, hari n'ubufatanye mu bya gisirikare hagati y'ibihugu byombi burimo burakorwa, bihita bigenderana nuko ngo hari abasirikare b'abakomando Pentagon imaranye igihe kitari gitonya ba FARDC bamaze igihe barimo baratozwa na Pentagon. Ubwo bwirinzi byashoboka yuko aribo bagiye no kubukoresha, byashoboka yuko ubwo iyo myitozo bagiye guhabwa bashobora kuzaza bagahinduka abarimu ba bagenzi babo hano Kinshasa. Uyu urebye rero imyifatire y'uburyo Kongo iri kwitwara n'uburyo Facibeta ari kwitwara, ni ikintu cyerekana ko hari uruhare runini, hari diplomasi iri nini cyane ugereranije n'ibirimo birakorwa hagati y'ibihugu byombi, uburyo barimo baritegura ikintu kidasanzwe. Narababwiye ngo USA imeze nka ya nyamaswa cyangwa ya mbwa y'inkazi. Imbwa y'umusega nijya ikabwejagura iyo yumvise umuntu akomye ku rugi, ikamubwira ati niwinjira turakwereka, niwibeshya turakora ibi. Ariko imbwa y'inkazi iri kuri korotire, kuri gate y'umuntu, iraceceka, ugakomanga igaceceka, ikaryumaho yo ikaregera neza amenye ikayatyaza, ukinjira ikakureka ukabanza ukagera ndani, ubundi wajya kumva mu mfundiko byacitse, amenyo arimo arashishimura utazi igihe wacakiriwe. Niko bigenda. Uzanarebe kuri bene ibyo bipangu barandika ati hano hari imbwa iryana, ariko ahantu hari imbwa y'umusega y'ubwayo irivugira, wazi kagukanga, yakumva ukinguye ubundi ikabangira ingate kiruka. Pentagon rero cyangwa USA imeze nk'iyo nyamaswa y'inkazi ndimo ndababwira. Nk'ubu abakomando nta wari ubizi ko bagiye, ntawe uzi igihe bagiye kwigishirizwa, ahubwo bimenyekanye ari uko imyitozo irangiye. Cyo rero hari ikintu bihatse. Ati nta kindi rero, ku bantu mwakomeje gukurikirana, ndabizi ko mwabonye amavideo menshi muri Goma, mu mujyi wa Goma, abasivile bariye Karungu. 23 yahataye baba yahakubitiwe. Nahise mbibara nk'insinzwe igewe kora kurwana ku karubanda, ikajya guhangana n'abaturage. Nta muturage ufite imbunda, ikaza n'imbunda abo bafite baje mbokuboko gusa. Yagize ngo yenda niba abasirikare ba FARDC. Iki ni ikindi gitego
ndetse n'uyundi mushibuka mutindi yafatiwemo, aho barimo barayishakira ibyaha kimwe ku kindi babirundanya ku gatebo kayo kugeza igihe bizuzurira, byamara kuzurira muri ako gatonga kayo, ubundi bakayibwira ati ngaho zinga biraguhambire, ibyo utakoze ntiwabikoze, ibyo wakoze birahagije, wageze gusuzugura UN, umuryango w'abibumbye, bakubwira kuva Uvira, urabeshya ngo wahavuye, ntiwahava, bakubwira gusubira inyuma y'ibirometero 75, aho kugira ngo bisubire inyuma ahubwo bongera abasirikare 3,000, urangije ugerekaho kurasa mu basivile mu mujyi wa Goma, abo wafashe wabakoresheje imyigaragambyo ku neza ntihagira ugukoma, abandi nabo baje kukwamagana bavuga uburyo ubahohotera, ubarohamo intwaro, urabarasa, ibintu birayoba. Rero buriya narababwiye ngo iminsi iba myinshi, ariko umunsi wa 23 uzaba umwe kandi muzabibona. Nkiri ahangaha muri Kivu y'Amajyaruguru, kamete nkomereza muri Rucuru na Masisi. Ejo nibwo inkuru yagiye ahagaragara mu masaha y'igikoroba yuko hari indege ya pilonnye irasa zino nyeshyamba mu bice bya Rucuru. Ayo makuru mwarayabonye, ndetse byaje no gukomera cyane, aho muri aya masaha y'igitondo rezilita cyangwa bira y'ibyahangirikiye, uretse kuba twabonye ya nyubako yasenyutse, n'aba basivili nababeretse bagera muri 4 bakomeretse. Hariya i Masisi abantu bari kuri WhatsApp channel nayo babahaye, abansabye link ndatekereza yuko mwese nazibahaye. Buriya rero ntago ngo byaje kurangirira hariya, amakuru yongeye kugaragaza neza yuko hagaragaye za ambulance zinyura Bunagana zidakoze amapine ku itaka, zirukanka zijyana inkomere mu gihugu cya Uganda, aho 23 irimo irajya kuvuriza inkomere zayo. Bikavugwa yuko nibura abo ya ndege yacakiye neza igashyira mu gipimo, aho yaturikirije bombe 234 y'abarabyivu. Navuga ngo 23 uyu mwaka ushaka kuzayibera umwaka w'umutuku. Mwabonye yuko Kayikwambo Wagner yamaze tayari kuzuza ibyangombwa byose bishoboka bigomba gutangwa muri Conseil des Nations Unies, mu kanama k'umuryango w'abibumbye karaka ibihugu 15, aho Kongo igiye ku participamo igihe kingana n'imyaka 2. Nababwiye ngo aya ni amahirwe adasanzwe, kandi Facibeto nawe si umwana, ntago ari umwasamanga ngazigira bize ngarame cyangwa yigire mbona bihita. Iyi myaka 2 azayibyaza umusaruro kandi muzabona ikizayivamo. Icyo nabizeza nuko 23 yo ibyayi birimo biragenda bigera ku musozo. Mwumvise amajwi nabashyireho mu gitondo, uriya ni Wiringoma wari urimo ariramanta, we n'abandi babantu barimo hariya. Buriya ntago nzi niba yakora biriya yibuka umunsi yafataga babacancuro, afata abagabo bagenzi babakurura hasi ku itaka. None uyu munsi none arimo aravuga, arimo aravugishwa ya ndongo nk'uwasaze. Nahagarare hamwe, nibahagarare hamwe, ntacyo barabona. Intangiro y'uruhara ni amasoso, burya n'ibitaraza birabaziye ni vuba ahangaha, ntabwo ari kure. Mvaho rero muri Kivu y'Amajyepfo niho nageze. Nkuko amakuru tumaze kwakira muri iki gitondo bivuga, aragaragaza neza yuko habyutse imirwano mu bice bya Uvira, Katongo, ndetse no mu bice bya Kigongo, Katongo, ndetse no mu mizenguruko cyangwa mu bice bikikije Uvira Centre habyukiye imirwano. Ntago byari biherutse kuva uyu mwaka watangira, nta makuru yaho twari dufite. Byari bituje, abantu wenda barongeye barabonye agahenge, ariko byongeye kujagura. Muri iki gitondo imirwano irongeye iratangiye. Ntabwo turamenya niba ari Wazalendo yatangije imirwano na FARDC, ntituramenya niba ari izi nyeshyamba za 23 ziyitangije, ariko icyo nakumenyesha cyo nuko harimo harabera imirwano. Tugiye kubikurikirana tumenye ngo mbese iyi mirwano itangiye ite, itangijwe nande, itangiriye he, ese intego ni iyihe, biraza kurangira bite. Ibyo turaza kubimenya mu masaha uko agenda yicuma. Ese uyu muriro wacanywe ni indege zifashishijwe, ni ku butaka, ni mu mazi, dore ko yegereye kuri Tanganyika, byifashe bite? Ibyo byose turaje turabimenya mu kanya. Ngusaba wowe utarakora sabone kugira ngo uze gukora subscribe, kugira ngo uko amakuru tugenda tuyabagezaho agenda kugeraho 5 ku kandi ngusaba ngo udushyigikire ukora share,
udushyigikire ukora like, udushyigikire udusigira igitekerezo, kandi nanone ngusaba ngo ntukagende nk'abana. Burya bajya bavuga ngo ikinyoni kigiye ngo kigurutse kitavuze bacyita icyana. Jya ubikora utanga igitekerezo cyawe, kandi biba umugisha n'amahirwe iyo utanze igitekerezo cyubaka. Abantu mukenera amavideo, amafoto y'ibiba biri kubera ku rugamba cyangwa kuri front line, ndabizi neza yuko WhatsApp channel iri hano hasi mu kiganiro muri description, mugereyo. Ni ibintu biba byoroshye, no gukirika kuri iriya link ubundi kakwinjizayo. Tumaze kuba abantu 890 n'imisago, bibaye umugisha nk'uyu munsi tukarara tubaye 1000, ntacyo byadutwara. Umurundi niwe wese radio ye ngo nindera gakura. Byaba byiza natwe rero turera gakura, ibintu bikagenda neza. Mukomeze kugira weekend nziza muri rusange. This video is not for to promote any terrorist, violence or hurting. Our purpose and target is to inform and to teach, not to hurt anyone wherever. And I repeat that we never made this video for to promote any terrorist or to promote violence or to promote any hurting. And our purpose and our goals is to inform and to teach, not to hurt anyone.